اش باجار اسطنبولش هر کسی را شب باش هیوی دکم و همی باش بین کیف خوش بین از ایرو دخوازم لسر ایترافه که حکومت AKP درباره اکنومی بکم او ایتراف طبی نه ایترافه که دفکیه که ون هیوی بکن بر دفکه که حکومت وزیره که و ایتراف کرده او ایتراف وک حرکت که اون وک اشلمه که اون چی بیه ایترافه که درباره enflasyon da çünkü de 3 sala welatê me memleketê me Tirkiyeyê enflasyon serê xwe heldaya diçe di salê beriya me da seda sed zêdetir bûn îsal dîsa nêzîkî seda sed derketibûn li belê hikûmat hem pê berdevkê xwe gava bi gel ra mijûl dibin hem jî bi rêya saziyê resmî yê dewletê îstatîstîkî wekî TÜİKê reqemê nizmtir dertînin qaşo dibêjin enflasyonê em dixêrin رقم نظم دادن نیشان کو او بکن گوریا خو ادعای باوجن ورته کو انفلاسیون حق جی نبلنده لبلی هم دزانو کو تویک جی مالسف گوریا تعلیمات او که ریوبریه که اداره که ریوبریه حکومت و گیردایه شو بردر که حکومت سیاسی مجول دبن enflasyon ya rastî ya ekonomiyek û ferqa salane ya herhangî malek û xizmetek em çavê serê xwe dibînin em heyata rojane da nehewce mirov ekonomîst be nehewce mirov îstatîstîkçî be ji bonî mirov enflasyonê û gîraniya wê û tesîrayê bibîne malesef hikûmat ısrar wê qebûl nake her zaman reqemê enflasyonê rêje û asleka nizmtir da dide lê belê îro gava ez danûstandinê bûm marketê bûm min perê qaxiz da min hinek tişt kirîn kasiyerê me vegerand perê hûr me vegerand cara yekem e ku min dît min 5 lîra dît ez niha vêga nîşanê we dikim belkî gelek we jî dîtibin ez bim nû e ev nû hatiye çapkirinê ev 5 lîra awsa şewqa telefonê heye ez wisa bizvirînim 5 bila bixuye بله 5 خویا کرد اف 5 لیره 5 لیره زیده یعنی پری متال اون زانن کو تنه لیره که بو اف 5 قطعه ته حسابه افش اعتراف که یعنی نهایت دا اصرار دکرانه هر چقاز اکونومیست بانک حکومت دکران دو تانا دوی بانکان آوندی لگور رژه و روشا انفلاسیون دروما پره هنک پری نو چاپ که جبونی کو لوجستیکا پره راحت ببه یعنی جبونی مرو تشتکی بکرم مرو تومار پری 100 لیره 200 لیره نبه اوان اصرار دکر پرا چاپ ندیکرانه چونکو چما کو پرا چاپ بکن گوریا داخواز قرال اکونومی هرن ده هنگه نزد گل دا زین گل دا چاوه گل دا وک اطرافه کی بخویا لیبله اطراف بکنجی نکنجی enflasyona ka giran enflasyona ka bilind rastiye ke لیبله نهایت دا وصادخیه کو ادی هیدی دست چاپ کرنا پره مازنتر دکن اجی تی اطراف وکی معنا اطرافا اکونومیه لیبله اب نبسه yani دی حکومت اطراف بکه نکجی هر کس زانه اکونومی دروشکا خراب ده enflasyon بلنده دی حکومت دوی وظیفه خوب که وظیفه چیه گوریا enflasyon گوریا نرخ و قیمتا پره دوی کپور و کاغذ پره کاغذ یینو چاپ بکه باسقی بکه یعنی بانکان آوندی و بخوازه او بانکان آوندی جی چاپ که بده خزینه بده وزارت مالیه و جی پیاسه بلا که او جی چیه وگا اکونومیه دا کپور پره هری مازن 200 لیره لبلی فیات وصا بلند بونه از دقت کم به طایبتی حیات تجاری دا چونکو دانستاندن روزانه دا مرو دچه مارکت 1000 لیره خشت که یعنی بازار 1000 لیره 10000 لیره خشت که هر جلو برگا بکره بلکی زیاده تر لبلی حیات تجاری دا تجارت مازنتر پیکتین 100000 انسان تجاری ما اصناف ما قوات تشتکی دیکران تجارت کی دیکن 100000 یعنی میلیون نابره خدا دزبرین اوجی جبونی هر معامله کی جبونی هر اشلمه کی تجارت کی دانستاندن کی و سادی ته بالیا پره پیشته هینه کی احتیاج چه و چونکو 200 لیره کپور یا 100 لیره قیمت های حقات کرد ایدی وقت مادم و اوا و اطراف کر و گاوه آوید و شونا لیره کی دا 5 لیره زیف 5 لیره حسن متال چاپ کرد خسته پیاسه ایدی وقت هات یک 500 لیره یا 1000 لیره کاغذ جی چاپ کن و جبخم پیاسه شو انفلاسیون هيا شو ملت ما چه emekçi bin, çi insanê maaşlî bin, çi teccar bin, esnaf bin, dibin tesîra enflasyonê da herkes ziraliye, herkes muzdarî be, qene rojane muameletê xwe, lojîstîka ticareta xwe, lojîstîka danûstandina xwe rehetî bikin. Ji bonî îşlemeka basît ku
کو 100,000 جی گوریا پری بریا 3-4 ساله وکی 10,000 وکی 5,000 ایشه که 100,000 یعنی ایشه که میلیون بکن نچن مجبور نبن چانتا یک پره خورا نگرین ابجی وظیفه حکوماتیه شخوا اکونومی دسته ودا شکست شخوا ونانگیرانی آنی وی مملکتی شخوا و قوتا کرینه علم گجیا انسانا و کم کر و حلاند و پره معاش آنی سر 5 قروش و خسته وکی پول و ارتا صنف شوله راکر ارتا صنف نما ادی فقیر هنه زنگین هنه مادم شخوا اوه قباحتی کر و اوه خرابیه جگل مراکر قنبه و گاوا پچوک باوجن اف گاوا کو آوای تکنیک یعنی تکنیکا اکونومی و فرض دکه ادی و باوجن یعنی اصرار نکن اینارت نکن ورن گوریا قیمتا پره نها قیمتا جاری قدی وان 500 لیرا وان 1000 لیرا چاپ بکن بخم پیاسه ام جرحت ببن ون جرحت بله گلک سپاس مجوی تماشا کردن ویدیو کرد همی خیر و خوشی دا ببینن شب باش